ربهم فهم خافرون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ما تنذر من اتبع الذكر وخشى أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم الليل فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إليه يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم هم يخصمون اللهم نحن خالقنا رازقنا مولانا من الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعلى جماعة الحاضر بحرمة سيد المرسل بحرمة سورة طه وياسين الفاتحة بسم الله خود تعالى يعفو كت مجر رسبي سروي داري كت بتوم مسلمان صون درجة ظلام بي حليم مسلمان قنش سبعيبي خود تعالى جرازي بهم ما براتي ودابي ايدو حتى يجي الشيخ زاكر يقول شيخي من بابو بلا نبري ما اف شيخي ما بتن ولي انسان قام جرازي بخود تعالى جرازي بتن ظلام بيقول اسبعي بزيد دفهت وحياي هبي بنزلي ام بيش نيف ايرو انساني ايرو ده بنزلي امام عثمان حياي ولي عجايب ليبي يعني عالم بي سبحي بي للناس تخلي حتى تبرزنا كت زيزي الناس تخلي herkes yani. Ben burada özellikle şehit Şeyh Bahattin Sevinlik'in şehadet yıl dönümünü tebrik ediyorum, kutluyorum. Rabbim rahmet eylesin, şehadetini kabul etsin. Bizleri de bir ak yüzle onlara kavuştursun. Ben şehit Şeyh Bahattin Sevinlik'in sadece 2 tane özelliğinden bahsetmek istiyorum. Yani şahit olduğum kadarıyla ve bildiğim kadarıyla onun hayatında böyle ön plana çıkan 2 tane özelliği. Özellikle şehit Şeyh Bahattin Sevinlik namazlarında çok titiz olan, namazlarında dakik olan, yani her nerede olursa olsun namazlarını cemaatle kılmaya çalışan bir şahsiyetti. Bu konuya çok önem verirdi. Yani bir yolculuğa çıktığından da yani namazını cemaatle kılmak için birisini bekleyip ya da birisini özellikle çağırıp namazını cemaatle kılmaya dikkat ederdim. Diğer ikinci bir özelliği ise yardımseverliğiydi. Yani bu yardımseverliği ön plandaydı. Bunu yaparken de şu hadisi şerifi dikkate alarak bu yardımlarını yapıyordu. Yani sağ elini verinip sol elin duymadığı bir şekilde bu yardımlarını yapıyordu. Allah razı olsun. Özellikle bu 2 özelliğiyle yani ön plandaydı. Yardımseverliği, ahlakı, yumuşak huyluluğu ve özellikle ticaretinden de yani verdiği sözünde duran bir kişiliğe sahipti. Bu konuları özellikle dikkat ederdi. Tekrar şehadet yıl dönümünde Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun. Şeyh Bahattin insanı takva bir Xwedê razı be. Belki 8 sala meydûn ast kirin. Em cem hevdûd mayê aqrabatiya ma ve belki tunebîle bele babo pîrê me Sofî mirîdê wa bîn. Şeyh Bahattin insanı zîde helîm bî, zîde ji xwe fihîd bî. İnsanı hayâwî gelek spehî bî. Hayâyê xwe de wê Hazretê Osman bî. Hengama fetî hayata Hazretê Osman Şeyh Bahattin ji yardıma fakîra re jî gelek fedakar bî. İhtiyacê insana pêk danî. Tu zarar wî ji tu kesî re tune bî. Mî jî wî hemî cemaat bîn. Mal nehatiye mizgeftê jî malê bîne cemaat bîne îbadetê xwe nakirin. Em şahidê vê îşî bîn. Hî Şeyh Bahattin şehîd nebî jî cemaat li mêş kir bî û nûga şehîd bir bî. Heta pîrejembira wî zarokê me re gotî bî pişiya şehadetê negelkê jî gotî bezê dezmîşkê girin em ê car dî hin ji xwe re sunet bikî û hin îbadetkî ji xwe re daakîn piştî wê negelkê şehîd bir bî. Şeyh Bahattin hem murafatî hem zavayê Şeyh Zekî bî, Şeyh Zekî jî zavayê bî. Ji ber wê qasî zîde nizîk bîna me Evdureheb em zîde wê ailekê bî. Şeyh Bahattin teqwa bî însanî qenç Xwedê jê razî be, îxlaslî bî. Yardım da medresa, yardım da fakira. İnsanı acib takva bi Xwedê jê razî be. Hayata xwe de te pirsek jê nekiye naş daxilî. Ew yaşitî wî jî belkî çend sala ji man master jî bî. Lê belê ew weqa fêhtû bî, weqa helî bî.
تجا تشتي ولي ناكر كي حوالی پیر حسب همین که راضی بی شیخ خدا تعالی عفو بکه و دیاردم خویا فقیرا یا مزگفتا یا فقایا اورنجیا تجا کی مای ناتشت او خدا و الزاروی خورا وی برابین نه ولی بابیتین ند کر وی ارقداشین هفدو بی خدا تعالی مبد خاطر قنجه خو و حتی شهادت تاوی ساعتا سونجی انسان پیشی هنگی ولی دروجه مهفدو دید زیده کیفانه بیموره ولی حوالی خود دوست خویی که من کنگی کوی بدید یا جی نابوری انسانی که بشاش بی خودش راضی به ما بیجا اف نزیکایی 45 ساله عمل ما چو 45 ساله ولی من ناست کرد ام کچکو بی ام هفره بی انسانی گلک تقوا بی